pergi dekat indicators. So under indicators pergi dekat invite only. Lepas tu kita cari RSI strategy level 4. Okay, dah settle. Sama, kita akan double click dekat table ni. Kita pergi dekat style dan kita uncheck dekat trace on chart. Okay. Betul. Lepas tu, satu lagi setting under input, kita boleh kecilkan table ke small ataupun large. Okay. Dan ada satu benda tentang level ni. Dia sama je, ada classic divergent, dia ada original RSI entry level. Dia sama, tapi beza dia, based on entry point, dia ada trigger untuk 3 cara nak masuk. Rejection on pivot, neckline break ataupun RSI 50 cross. Okay. So ini kemudian kita akan belajar along the way. Klik OK. Dah settle. So semua ada dekat dalam. Okay. Itu je. Thank you.